Kažu sveti oci da svakom velikom i dobrom delu ili prethodi ili kao posljedicu ima ogromno iskušenje. Zapamtite to. I kad se sami nalazite u nekom iskušenju, treba samo biti u njemu i čekati. To znači na grčkom trpljenje. Trpljenje na grčkom znači i pomeno. Stojim na mestu, to mi takvo. U stanju, to mi takvo. Ništa ne vidim, ništa mi nije jasno. Ne znam zašto se dešava, ne znam kud vodi. 1000 zašto, nijedno zato. Stojiš i čekaš, kao na krstu. I dođe vaskrsenje. Nekad to traje nekoliko dana, nekad nedelja, nekad mjeseci, nekad godina, nekad decenija. Ali vaskrsenje dođe.